lapen eson alam eri meme eson sonni do rui bom lo te do pur bom lo te do elong eson abangke Dolamara Malasi area Dwarbaguri MSC area la abang ju Golaghat ADCC पंचायत इलेक्शन नगे बी कार्बी आंगलों आरलो गोलाघाट आदीसी के कार्बी आंगलों आरलो के डीसी कली अलग ली डीसी अपावर अवे अंते अलग ली फन डीसी पुपचे क्रॉसी अलग ली फन पंचायत इलेक्शन नंग पापी बील अल्लाम के लिए बांके अलग ली फन डोलामारा मालासी एरिया अंता डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर पचे थांग देलो अल्लाह aku के लिए तो बंके गोलाघाट आदीसी जंग से मालासी द्वारबग मालासी डोलामारा एरिया अंता आदीसी लो पुलो तंते हला बंसो एरिया के कार्बी आंगलों का दिलो लाहेलो अलाम दिसो ताक बंके कार्बी आंगलों पेन पॉन वांग लो अंते दाग आदीसी ला पेन काउंसिल ला Tuliram rong ha lapen MLA atum MP atum kopia posi do clip lo alang itum ke do clip ke ni tum condemn lo lagi amit hang adet ke ci jordu karbiang long ke ci jordu lake Dwarbaguri ya constituency abang la halapu Dwaramla do tulang lake de wotalang so dum lo punjapen ha o gurian Dalimbari Boksong Kaduk kawe Boksong bote pilih lecok tu aku an pilih. Laso area an पंचायत election nang bila. Nang ibi kemat nama constitution ating bengele ke Karbiang long lagi. Anke non DC nang mana bangai ko mata DC lo ma hamren ke dua DC kali West Karbiang long DC kali bangai. Hojai ke dua DC si Hojai DC si lapen Nonggaw DC lapen Morigaw DC लातुम सी इलेक्शन ada पंचायत इलेक्शन नंग बिल कॉन्स्टिट्यूशन न टेंग पे लातुम डीसी aja को अवे है ना अथे मल के वेस्ट कार्बी आंगलों पिना सेता नॉन वेस्ट कार्बी आंगलों आरलो सी होजाया डीसी नोगावा डीसी मोरिगावा डीसी सी पंचायत इलेक्शन नंग बी कुलोतांते अलाम के लिए आरोन टेंग पे अलाम के लिए के हला बंसो एरिया कार्बी आंगलों पेन पॉन वांगलो Hojai district pondet lo, Nogam district pondet lo, lapen Morigaon district pondet lo. Seta Karbiang lo, West Karbiang lo ka DC ta thang na ningye je. Haladak Gothalang so MLA ta thang na ningye je. Ili tuma council la tu Tuliram rong hang ke hai. Omor Singh kiso alang litum in. Ethe ta ningye dunde, ethe ta oppose dunde, ethe ta tengkeng dunde.